Agezweho tuyahere i Nyaruguru. Umugabo yaketse ko umugore we yamuciye inyuma bakamutera inda ahita amwica ajya kwirega kuri RIB. Umugabo wo mu karere ka Nyaruguru akurikiranyweho kwica umugore we amuziza kumuca inyuma, arangije ajya kwirega ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ibi byabereye mu kagari ka Samiyonga gaherereye mu murenge wa Muganza mu karere ka Nyaruguru. Eric Dushimimana w'imyaka 25 akekwaho kwica umugore we Delphine Nyiragabiro w'imyaka 27 tariki 16 Nzeri 2024 ahagana saa 2 z'ijoro. Inkuru y'urupfu rw'uwo mugore yamenyekanye ubwo uwo mugabo yari agiye kwirega kuri RIB. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muganza Jean Claude Mwiseneza avuga ko hakekwa ko umugabo we yaba yaramukubise ingumi nk'uko abyivugira, ariko hari n'abakeka ko yaba yaramunize. Gitifu Mwiseneza avuga ko yabwiwe ko uwo mugabo n'umugore bashyamiranaga biturutse ku kuba umugabo yaramushinjaga kumuca inyuma. Akanavuga ko umwana w'umuhungu w'ukwezi kumwe nyakwigendera yasize atari uwe. Yagize ati bishoboka ko yaba yaramujijije ko umwana yabyaye atari uwe. Niyo makuru twavanye mu baturanyi, ukundi kuri kuzamenyekana mu bizava mu iperereza riri gukorwa na RIB. Abaturanyi bo bavuga ko gushyamirana byajyaga bituruka ku mugabo watumaga umugore imitungo y'iwabo ngo kuko bari bifashije ku buryo wa nyuma yazanye ari ingurube bagurishije 90,000, umugabo akamuha 9,000 byonyine. Habimana Jean d'Amour kuri YouTube channel yacu, mukole subscribe, share na comment tujye tumenya amakuru tubagezaho.